Karbi Anglong Digital News Forum atum District Information and Public Relation Office humri damsi Pinpur arlo kaparideng dam. Karbi Anglong along rialong hampang song kiong ason thot si media house ta kiong lakhaw ni set. Ahoklo media news channel kiong laki isi ke misin ang theklo. Media ki jui jama jok si maduta kahino asai ki chopanglim pancheng lok kachere mek mate chirok tok mate balance abangke donang koklo athe majok ta lam ki lampong nongno ki rata chitai long chiklang tungti bonta media hampang ki ongare da joini klem jam dam jam isi disciplina bidera jok ajaha katum methangalia joini ki klem nang nia sayanta klem datiti ajok mate inot bang hinge pherangke ke choktia jok nongnoang horke pherangke doana tumsi nongnoing hornang kok titilo journalist certificate journalist experience levidet sita komadnia bang phujungjung channel ki meeting pupo komadni ke bang hini bang thom chilang po channel ki meeting pupo pudam plotang te mobile odong te pherangke lo channel ki mi kaching pulo lason se news channel amen pentangka ke hang ke ther ke hap la pusonalam ki penang andulo Jasimet arta ki jumatum. Amat hal ahok pera journalist mate pherangkia tum rada long ka chaklang je phan therak thumimi. Anparta jahak press media pokachakro atom media knowledge experience kabia tum sike ong. Sita media men bench paro ka titipo anong no kyang to na media lo. Anparta jahak ka channel atum methanga channel TRP ke chipa ong jia join ne kalili kalang lang upload po lapen komate ke hem totlun pen se Facebook along video chong hudun po komatnya channel long news visual chong hudun si methang channel long news selam pen uploaded titia tum tado hala media thik sa teng news ki pichi ton tia jo katherak nang ke media aham phang Pinilahaya sailang no pen ke khangji pura Karbi Anglong Digital News Forum mate thihak pen ke EDNF atum RDN Ponsi District Information and Public Relation Officer mate thihak pen DIPRO Utpal Dimasa Arideng Pinpur lo pajardam Bangso Pinpur lo long ke jonga tengsi ke EDNF la pen DIPRO atum angbong chingwai si ke bang journey pen ke portal news channel akimi ingpulong lelo Jongsi combat ne channel kimi ingpu jido plotang te ke EDNF atum si verified po la sorting si DIPRO tum dengpu pusilam the chedon sar pen lamrai dengmu Pinpur me non malom pherang ke claim clipin pin atum ta garia long alle ka cho enja phan press puchitok ti atum ta do la si ke bang jilangar ni pen ke jasema digital portal news channel ke do an ke EDNF atum pen si ID issue ponpo Jongsi combat ne channel ki mi DIPR open enosia we plotang te lake fake news channel mate ahem phu ka we channel pusi hok ponpo la pen lake methanga tumsi adai che enang kok poputa jongpon lo Anglong DIPRO news forum তেওঁলোকৰ আজি প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰী লগতে তেওঁলোকৰ স্বত্বাধিকাৰী অনাৰশ্বিপ সকল আহিছিলে আজি আমুক মেমৰেণ্ডাম দি গৈছে তেওঁলোকৰ কিছুমান তত্ত্ব আছে যাতে নিউজবিলাক ডিজিটেল বা পোৰ্টেল নিউজসকলে তেওঁলোকৰ এটা ভাল ৰেগুলেশ্যনত নিউজবিলাক মানে চলে আৰু মিছ ইউজ নহয় মিছ ইনফৰমেশ্যন নাযায় ৰাইজৰ মাজত আৰু যিসকল নতুন ডিজিটেল বা পোৰ্টেল নিউজৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন তেওঁলোকৰ পোৰ্টেল খুলিবলৈ আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে যেন আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিজিটেল নিউজ ফৰামত তেওঁলোকে তাৰ পৰা বস্তুটো মানে স্বীকৃতি লৈ পেলাই আহে আৰু তেওঁলোকে তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত মানে আইএলঅ' বা যিকোনো এনঅ'চিৰ বাবে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই ব্যৱস্থাটো আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে আমি এইবাৰ পৰা আহিলে নতুনকৈ পোৰ্টেল বা যিকোনো নিউজ চেনেলৰ পৰা আহিলে আমি এইটো ডিজিটেল DIPRO নিউজ ফৰামৰ পৰা আমি মানে এইটো যোগাযোগ কৰিহে আমি এই পোৰ্টেলসকলক নতুনকৈ তেওঁলোকক পাৰ্মিশ্যন দিম News Desk Report Northeast Karbi Live